Kajing puli nagsithi baar jong Paulus bakut segi Kristan Korint. Kalenong kabasaw kedekot kabanyo du bekhatsan. Ngidon ya kane kaspa haki kiu kandeu knang ban pensyai bakabor ba kawan nau blai. Nangi nilasya penjenjar harukom Henry ngim syam sengau lanot. Ngidap da kajing artatien Henry ngim syam du jing kermen. Nilasya ban ben Henry syam la ino ingi. Nilasya tangon Henry ngim syam John. Lenter tan ngikit hakimet jungi ya kajing sya yap jong ujisu. Kenang baya kajing jong ujisu ru endupan pau hakimet jungi. Namar kat ba ngidang la IT yangi barabor sya kajing yap nak banta jong ujisu. Kenang ba endupan pau ya kajing ujisu hakado ban yap jungi. Kumta kajing yap katray hangi. Kat ba kajing pat hapi. Namar ba ngidon kaju kamensim jong kajing ej. Kumba ladon uta ubalatho ngalangej. Bat kumta ngalakren ngiru ngingej. Bat kumta ngikren namar ngitep uta balpen mi ipat ya utrai jisu un sepen mi ipat yang ngiru rengkat badu jisu. Bat un saya lamengi lembat pi hakmat jong u. Namar kadai baro na kabenta jong pi. Bakumta kumba kajing kanang priang syeki babun syusyu kibriu kandup penroy ya kajing aingu hakaburom jong ublay. Kaketien jong utrai. Kasam masispa kan riu kajing kenya aingu ngantarwa hame kutrai. Ngalasya wat haba ngalaong ngalasya penjenjar sikat dai pat haba ngalaong hakas jingting jonga kine kibriu kilong barbor kinong syukur. Kajing kenya aingu ngantarwa hame kutrai. Kano kabakordor ki kamat jong utrai. Kalong kajing yap kiriu ko jong u. Syakri jong me atrai syakri jong me ngalong. Ukun jong kasyakri jong me. Melalawi kajing kum jong na. Kajing kenya aingu ngantarwa hame kutrai. Kajing kenya aingu ngantarwa yan khot kerpat kerteng utrai. Ya kajing kular jonga hau turai ngan pendem hakmat kipat jong u baro. Kajing kenya aingu ngantarwa hame kutrai. Kajing pulena gospel bakut katkum Matthews kalenong basan kerkhot ar punyau hadu balai puar. Jisul ong halaki sunran Pelius ngau ba laong pinong klim ngapat ngong hapi jar wapen yaka kentai da kabakwa brai la yaka ula klim lepa yaka ala kadonut. Gom cala da kamat kamon jeng pi kapan le pop ipi to klau no eka bato bread no ka khampa ba pindu ka wei kat khot met ban ye ka ba ka met jeng pi baro ka wei kan sha bread po du jong balada ka kti kamon jeng pi kapan le pop ipi to on no eka bato bread no ka khampa ba pindu ka wei kat khot met ban ye ka ba ka met jeng pi baro ka wei kan sha bread po du jong la ong ru kad uba pelai no ialah ke tengah. John ai haka ya kakot ia pelai. Ngapat ngaong hapi bekat uba pelai no ialah ke tengah. Ngam keren hang ne syapang gitu ki pasu yesong. Upelong nong kelim yaka bat uta uba ya poi bat kata kabriu kabalai pelai uklim. Ya gospel jong utrai.